Murito wa muthako form 3 na ututiro uturu bwokindeni ya chibitari nyuma ya kurathwa kiongo ni maitha ambabane ndiba ndithia baraiyaga ndithia ntere chia Karomba na Maritati gicio bunge kia Buri ng'ombe ini rethirite nindi ikingirwa mwithone ywa ngarendare indi ithano chia chichomba kwithira nindi ikiwatikana mwana wa gita na mbere kwa mukiro tungata chibitari ya Kenyatta akariba miniti bunene abitha baukariba kiwa ibayukirie kanya mbere ya wito batethia mwanike twandeto Kelvin Kimathi na utuambirie choro bwerwari. Ndiunga cia minister karibu ndene ya thiguruni ya Kenya Professor Kithure wa Kindiki Buru ndiunga ciukara yakaitie na maciara county ni Meru Kinyani ni kiriboko ni mpitho ko cia maitha na boikumania mpitho kwa maitha ntere cia Maritati na Karimba wa ndini ya Kishime ne bunge kia Bure aria ndithi kathombo ire irwe na muthako mwa form 3 kuringwa risasi ya kiongo maitha yao na aria ututuro bwa sibitari nene ya Kenyatta mushine yu Nairobi irantu bali 15 na ba ethiroro rithaia ari nyombe wakiruga ni barenda umuraga no murarigiririe abera bamwira arugurire ng'ombe ajuke tabi etarugurira ng'ombe akurugurira ng'ombe ni ramatukirikie nine rwengane nacio nontu ne iramenya kenda chiumba gwita abakinyithiria ng'ombe mwanka barabarene obo kinyithiria barabarene irio bararingire ng'ombe betacho cio kinyantu amwe distance o kilomita 1 imwe kirambiriria kumatuka ikiathuka na ikiura na ria iraurire iro irerekera kene ng'ombe ithano na ng'ondu ni irachokere ng'ondu chonde ni irachokere ng'ondu 18 kuri ogoro gintu thaijire na 40 ituraigirwa risasi eringwe mbere tukua risasi eringwe mbere twaumara ome tukuma tuigwa risasi cia eringwe inge ithatu twakuruka nyomba to ici ithatu inde tukuthiria ndeka ithano tugaga tumare tumenye ina risasi ikuringawa na tuigwa antu ibakuga mbu tukijeria turethire mukuru akiuga ng'ombe ciawe cieta na muthaka no twethira akurathwa na rathi kiongo na rathi buthuku muno ne sibitari Kenyatta na imurito wa form 3 itwige twinya kia muno nontu imwana no tuga aramenya inya akiumara kuri thaijire ciogoro ituraigirwe mbu na batu tutaigwa risasi kaire gontuko tutaigwa risasi kaire amba ibejaga ende tutaigwa risasi kaire batu twarigara mono mwana kwa kumara arethanira risasi na tutiraije gwakwa na akwi na nje gwira yawa na turare au tunde tutiramenya ta kuna risasi aturaigirwe risasi tona mwana aringwa na agwa na twambiria guchwa polisi twachwangare twaga ibikibiki turamumarije nayo nethara mumarije abikibiki irutero karia ICC wa Nteru ni mashere na kuyirite kare akiwa ni muthako munarathina no tuturo bwawe na ng'ambe iciri thiatania cio indi mwingi Buru bashome kuringa ripoti ya mpundira ba kuyire karika yari maneno ambayo imeendelea jana. Tumejua ambaye chief alikuwa ametuambia kwamba huyo kijana kweli hajakufa, ako pale Kenyatta na anachukuliwa anaendelea na matibabu, so tuendelee kumweka kwa maombi na pia tukumbuke ukiona ripoti, ukishuku una report, si ndio? Ndio vitu kama hiyo unaona kama hiyo ingeripotiwa mapema haingefanyika. So tushikane mikono kwa hii mambo ya security. Niseme ya kwamba hata kama kuna ng'ombe ambazo zilibiwa na hizo kondoo, lakini tumeweza kupata kondoo zote zilipatikana na zimerudi, na pia ng'ombe kadhaa zimepatikana. Bado watu our police na the security agencies ziko kwa ground na wanafanya surveillance. No, we are hoping that hata hizo zingine zenye zilipotea zitapatikana. Hii ndiye kariba nture yibarabati no gwabona ni nontu ikareka yarire ta kuyirwa ntere irenge Buru ibamenerete mabisa bokarini onto botira ntere yiburu batuka turigari nonto anto aja turi batu tutuno tuthingatira ng'ombe ici yete kuwa maita jathatu na kurirwa kinya thimu ni raringi ori gunya kwa polisi na ramba bare yetheire anusu na tuturona muntu agututhingatira askari beja bagaturie thira tukuthingata ni twitwe ni ibanga na boibundeki be nayo batu koko tuteno karia bo bwega thirikari ne tuciomerie nonto na ndi ng'ombe ici atira na Karimba cieta ingi koko tutena muntu agutukaria bwega tureje tuteno karia bo bwega nonto askari batari responde na mwangatha iwa bate kwenda kumenya na
mwichoe barambirie gutwea story ati kwina antu ibararathire askari bangianga banana na baire bakua na tutoi na bata na kumenya bara barathite kana batu tutoi na bata na kumenya ura tugakarua kana tukathingatiro bira biurite indi barambirie gutwira ura barathite askari baba ingi na ibarathite anga kwi baba bandimiti sibitari ko inkuromba thirikari yetu itwe wokaria na ketho tutwe wokaria ri twiro twikarie ni batu turiromba no ng'ombe ikuiwa tripu nyingi gaciyo na anto bakeja beja gwatwika abakuga mbu na anto bara bamatuka na nande riu barejire bena bunduki ta beja kaye bena bunduki na baririkana ni anto 15 na baraiganirie bamwe beta bangi beje ndi bara barejire ndegwetu ni anto 15 twiromba thirikari tucure nya turaka ira twakarana cio mbere anto ya askari baba utumishi kwa wote twigeriwe ni kiabo twira turaka no tubatu twatha tutina turaka tutiombana na baba bunduki bagatwa kweja batu tugaicitha na ndithie yetu na kuma Kiribo kiri muyumba wa Burindi kiri Mugambi ni murungu baba nkoromba ana mwana okwa cibitare na ritwa ngiri 30 no tucionde nacio ntuku wenge mukai Kenyatta hospitali na ntuku wenge ni ndio na jabatu bakejera ng'ombe cieto nande cirathire nande te cieto bakejera mukai itondikiri mukai baba tukariria tutethie na polisi tutethie na ukaria tutebutwe na bu mukai Weru TV kuma Burindi mbita wa Kelvin Kimathi.